So se ala lava e te Tapuai I tinga. E te le ngā whātia o na mamafa. Ai o loo wala au mai Iesu. Au Maia I loo tau au o te amoina. O te ave ese ai o tinga. Maia e sa o Lotu ai. Tā lo Faasifo whonga o re tai au fau. Malei fua Maia re soifua manu malo o Iesu ke riso. A wao le ne yaso. O Maia le whanau o le tua. Tatou sa vali atu I a te ia ma le taulanga. O Maia, tatou Tapuai atu I le tua. Atua, o lo tātou maluia, malo tātou malosi. E whai o ia ma whesoa soane siri I pua ngā. O le mea lea tātou te lefe ai. Pe a whālili wina le lalo langi, malolo wina maunga I te tonu o le sami. Te talo o rea nganga Paia. Le tualo mātou tamā Paia. Whawhitai I la wafio I le nei lava I tula. Wa mātou whaia I le nei Sauniga tāua I la wafio. Mātou te wala au I lo wanganga Paia lo mātou matai siri e se. A fio mai, mo le na o le nei, a o le nai tū lau te lelo mātou tamā. E ala I lo walofa ma lo wanga le lei. I le suafo ke riso Iesu mātou te ole, ma wala au atuai. Amene. Men over 50. Tatou vivi atu I le tua I le pese o Sauniga.
whafonga Maia I whatua tuanga wha apostolo, ngangana wha Samoa, ma ngangana wha Peretania. Ua o whatua tua I le tua le tama, o le ona le malosi malava, o le na whaia le langi ma le lalo langi. Wa o whatua tua fo I a Iesu Keriso o lona alo e tō tasi o lo Tatou wali. O le na whanau e le anganga Paia, na whanau mai a Maria le taupou. O le na puapua ngā tia I le pule a Pontio Pilato. Sa Fasa Taurina, sa Maliu, sa Tanuma'i. No oifo I se oli. O le asotolu na toe tu mai ai na ye woti. Ngā whioa I le langi. O lo wanofo o ia I le tu taumatau o le atua le tamā. O le eona le malosi malava. O le atoia whio mai o ia e whamasino I e ola atoa mai woti. Ua o whatuatua I le anganga Paia. Ua o whatuatua I le kālesia Paia e au whiai no uma. I le mare mafutanga le au Paia. Ma le wha mangaloina o angasala. Ma le toi o la mai o le Tino o le Tagata. I le mare ola e whaavau. Amen. United Church of Christ, statement of faith in the form of a doxology. We believe in you, O God, eternal Spirit, God of our Savior, Jesus Christ, and our God. And to your deeds we testify. You call our worlds into being, create persons in your own image, and set before each one the ways of life and death. You seek in holy love to save all people from aimlessness and sin. You judge people and nations by your righteous will declare through prophets and apostles. In Jesus Christ, the man of Nazareth, our crucified and risen Savior, you have come to us and shared our common lot, conquering sin and death, and reconciling the world to yourself. You bestow upon us your Holy Spirit, creating and renewing the Church of Jesus Christ, binding in common of faithful people of all ages, tongues, and races. You call us into your church to accept the cost and joy of discipleship, to be your servants in the service of others, to proclaim the gospel to all the world, and resist the powers of evil, to share in Christ's baptism, and eat at his table, to join him in his passion and victory. You promise to all who trust you forgiveness of sins and fullness of grace, courage in the struggles for justice and peace, your presence in trial and rejoicing, and eternal life in your realm, which has no end. Blessing and honor, glory and power be unto you. Amen. Tatou talo. Whawhitai le tua le tama. Ua e whaia le ala moni mo I mātou. Le ala o le whatuatua I a Iesu Keriso. Le whatuatua I la ua whio. A wā o mea sili ma mea tele wa e whaia. Wa e teuteu inai o le ola o le tangata soifua. A o vea pea I mātou ma tangata tari tonu. Ie wha malo si au mai, ma o mai a te I mātou. Ia susulu pea le la o lo wanga le lei. E ala I lautala le lei. O mea o malava le tua wa e fo ina mai. Ia vi ia la wa fio whaafutai li tamau a inga. Lai le nganga lo mātou tamau pa ia wa malosi e o le Tino. O le nganga. Lotu. Mafau ma le ola. Le nei wa whai le li ia ma vai sua malia e whasusu. I te tono la wale ele ia te I mātou wa whatu wa e te toina. E pei o le ne yaso.
Mātou te whamana ina ai. Le maliu ma le tue tu manu malo mai o Iesu i le tuunga mau. Le li ie. Whawhitai i la fio. O e Tanuma'i o mātou nei tangata tuai. Ai whātua lai whātasi i mātou ma Iesu Keriso lo walo. Ena ia mātou o no lai i leo la fau i la fio. Whawhitai lo mātou ta māpa ia. Tiu te o ngā o whaiware li ia wa e whoa i te tō tasi a te i mātou. O tā leni ese lo mātou ta māpa ia. Ina ia longo mālia i lau whaafonga lo mātou ta mā. Le au nanga le tangata whaatua tua i lau fio. E vi ia lava o e lo mātou ta māpa ia. E ui lava i na tutupu o ti ngā mawhaingatai le yola. A o Lotu mauma mawalunga pe lava lau fio. Mātou te mapu malo lo atuai. Mātou te wala au lo mātou ta mā. Mātou te wala au le whātu ese atu i lawa fio. Ona o se ma whale tonu. Ona o mātou le anga waa le li ie. A vea lea masasi lo mātou ne yola tupu Tapuai. Mo whaia lava lo mātou wa ai le whailafi o le lalolangi. Ngalo ai. O anga sala mea o lo mātou iai. Mātou te wala au i lawa fio. Whamule mole lo mātou atua alofa. Alofa mai le wha mangalonga lau whanau le ni yasu. Le whātou ese i le vāma mātua. O wō, o e masane. Ma le tau sia ino lau o loa tāua. Ia te i mātou le whātou ese ma le wha mangalonga i le tasi. Wau lea. E wha pe nao ne e wha mangalo mai ai a te i mātou. Mātou te wala au i la fio le li ie. Se ma whare tonu i le vai, su enga tonu la wafionga Paia. Whai lava i lo mātou nei malosi. Ma lo mātou nei malamalama. Awa whatua tuana i la fio. Le vau i mātou. Ma la fio lo mātou ta mā Paia. Wha mole wha mangalo mai a te i mātou. No mātou se maang sala. I le vaai whatau vaa i le maliu ma le toe tua Iesu Keriso. Leli ielo e sila fio mātou nei lotu. Waso umalava leli ie. E whati ngai le ti a polo i a te i mātou. Ina ia li liu i mātou i le lalolangi o le angsala. Leli ie. Mātou te wala au i lawa fio. O mātou se nā mawhale tonu. Ia e alofa whaamangalo mai a i mātou. Le tualo mātou ta māpa ia o mātou mana onga. Mātou te wala au i lau fio. Si o mātou atunu pele o Samoa. Le ao le malo. I le awhionga le tamaita i pāle mia. Pāle mene marka peneta. Nofo a mingstar. Fono FAITAU la fono. Ai le ngata lea le lango suali ma fai puli anu. Alofa ngia lo latu ta ma fai. E ui na vai le li ie. Mātou te tari tonu le ni lava i tula. Olo wha foe pe la wa fio le sao lo latu ta ma fai. Ia i lunga pe ia te i la tau le ata mai i la wa fio. Ena ia la tau ngā lulue puna wa i male fia. Wa o ngā luenga e whainga tāle li ie. Mātou te whaalango ma wha moe i la wa fio. E te whesoa soani mo i la tau. Na i o mātou tua a. Wafu lo la tau soifua. O le na o Samoa au le lalolangi Atua. Alo whangia i la wa fio i la tau whamule mole. Pui ma marutia i a te i la tau. Whaiga malo te tuila ma manua le li ie. Anga le leila au fio. Whatasi atu i a te i la tau. Le a fionga e kovana. Mare masiofo. Le ngata fo i lea. O fisa ese le li ie fono FAITAU la fono.
I le pa ia man mamanu o lau niu sai lua. Ia iai o la wa fio lo mātou matai. Fua ia te la tau le anga waa marito mai. E whitawi le aso ma le aso. Whai lea maso la tu tau ave i ainga le li ie. Ai mua mua atu lava i la wa fio. Talo i la wa fio le nei tu la. Whamanu e mai si fonga o le tai a fau. Peone si la fia i so se tua le lalo langi. O lo alalam papa au iai la tau. Alo fangia i la tau i le nei lavaso. Maso malava o lo latu ni yola. Fuafuaga matau lumanga le tua lo matu tamau le nei aso. Alo fangia i la wa fia le tau waswina i puvai o le ola. I so se fata faitau langa i lo suafa Iesu Kiriso. Ia malanga la wa fio ma le upu. Ia te toi la wa fio i te tono nu o ai mwhina ngalo. Ai meise loto o la au whanau. Le tua lo mātou tamā. Mātou te wala au le li ie. Le tamā ia se ruko lo whawhengai o ia. Ngase i lona tino le li ie. A pātu lo au whaola i a te ia. Whamanuia i lona tino. Maua le file mua le manuia lea i a te oe. Ta ai ese whala o ti ngā mapua ngā. Ai whaanofo i la wauna i le manuia mai la wafio. Whaftai lo mātou tamā. Wa lama whai o whiau. O ti ute ma whaiva sa iai o le whanau ia o aonga. Leri ie. Fesoso ani mai a te i mātou. Ina ia mātou whaatasi ma whanau leri ia mo nātou iloa le tāua. O le aso le tua wa e tō whaina. A wā o aonga le poto sala lau mo i melatou. Le tua lo mātou tamā. Le nao la mātou ne talo. O ne isa mea i leo tā ua la mātou ne talo e si la fia. A wala mai ai so mātou manuia. O oe o re ta māfoa. Se taimi o luma mātou whātasi atu. I le whāmantunga i lau whāri sāpa ia leli ie. Ia iai la wa fio mai mātou. Ono Iesu Kiriso. O lo mātou wali i ma lo mātou whaola. Ole mawala awa tuai. Amen. Tatou vivi atu i le tua i le pese o wasamnea. Bye.
wina wa whionga Paia le Atua. Ngangana fa Peritania, ngangana fa Samoa. Reading of God's Word in English dialect and Samoan dialect. Our Bible reading for today will come to us from the New Revised Standard Version. From the New Testament, the Gospel according to John, chapter 19. I will be reading from the verse 38 to verses 42. Let us hear the word of God. After these things, Joseph of Arimathea, who was a disciple of Jesus, though a secret one because of his fear of the Jews, asked Pilate to let him take away the body of Jesus. Pilate gave him permission, so he came and removed his body. Nicodemus, who had at first come to Jesus by night, also came, bringing a mixture of myrrh and aloes, weighing about 100 pounds. They took the body of Jesus and wrapped it with the spices in a linen cloth, according to the burial custom of the Jews. Now there was a garden in the place where it was crucified, and in the garden there was a new tomb in which no one had been buried. And so, because it was the Jews' day of preparation, and the tomb was nearby, they laid Jesus there. FAITAU wina wa whionga Paia le Atua, mai le TUSI Ioane, i le whengaing fau, o te FAITAU wina mai i le whaiupu e tōrus fumalewalu whangata mai le Faasifo ma le lua. Ioane rona mataupu e fumaleiva, FAITAU wina mai le whaiupu e tōrus fumalewalu, whangata mai le Faasifo ma le lua. Whaafunga Maia, ia whionga Paia le Atua. Ua mawai ia mea, ona whanau i atu lea o Iosefa le Arimathea ia Pilato. Ina ia ave ese o ia le Tino Iesu. O ia o le soo, ai Fagalilo lilo, ona o le fefe ia Iutaia. Watu ina mai fo i e Pilato. Ona aluane le o ia, ua ave le Tino Iesu. Wa aluane fo i nito temo, o le na mua i alu ia Iesu le po. Wana ave foi le muro frefiloi, ma le aloe, por se lau pauna. Ona la ave lea o le Tino Iesu, ua teu, i le ie ua Tanuma'i, a toa ma me manongi, whapei o le tua Iutaia, i le whātai muanga o le tanunga. Sa iai i le mea, na whasa taurina ai o ia le whanua, wa iai le whanua fo'i i le tuunga mau fo. E le i tuuina ai lava se tasi. Ona la tuuina ai lea o Iesu i le mea. Ona o le Sauniga ngata Iutaia. A wala talata mai le tuunga mau. Whamaru e mai o le tua i le FAITAU wina o ana whionga Paia. Mai atu mau pe lava o lona vi ingai whaavavau lava. Amen. Whamai le matua mo Tatou le ni Iesu. Ua Tanumia e Iosefa le Tino Iesu. Ua Tanumia e Iosefa le Tino Iesu. A tatou tō manatu le upu o le Tanumia. Ona maua le itua le whaamaumango le whātuatuanga o apostolo. Whaimai, sa wha sa tauroina, sa maliu, sa Tanumia. O le Tanumia, o inawa a toa iai le maliu o Iesu Kiriso. Whaimai o le Tanumia lea, ina ua loa e Iosefa, o le Tino Iesu e te tau o le tuuifo, e te tonu o le ele. Ai la langa pēr e le tātou manatu le nei tae o whapea. Ua Tanumia e Iosefa, le Tino Iesu. Whai mai le whai upu mua, ua mawai ia mea.
na ilo fasili o la le winga ina ua mai ale faasatau ino Iesu le tau ilo nei tu wa maliu o ia ona tu ina atu lea i a te ia i le tunga mau. Le tanu mia le na ua tanu ai lo tātou wali i whaola ina ia tātou ona mau ai o le ola wifi mai. O nei whai upo umalava na tātou faitau ma whaalangolongo i ai. O lo whaamatale ina ai le tanu mia o Iesu i le tunga mau. O le tanu mia e tā ua tele le nei upu i te tonu o le tala le lei. Ona foi o le lotu atoa lea o le nganga o le atua. Ina ia i loa e le tangata na maliu Iesu. Mo ia. Aia whapea i tātou na ona whaasa tauro. Whapea whea lea. Le ai whameri ngā luenga la wa apostolo le matapu suma le tasi. Mātou te whai atu i le whaamaoni ma le atua toa na maliu tanu mia. Toi tu mai Iesu i le tunga mau. Ale fasa taronga lea o Iesu, ua avea le matala faasolo pito e te tonu o le tala le lei. Ona iai fola ma le tasu fasili e whapea. A oa Iosefa lea. O Iosefa, o ia o le Arimateia, ua whae ingoa mai e loa ai o le tasi o nuu i atua whane o Israelu. Ai o ia whai o se tangata e mau oa le ta mau ainga. O ia fo i o se tangata i te tonu o le whano whaitu la whona Israelu. O ia fo i o se tangata na tari tonu i a Iesu. Ai sa ngu o ia i taimi o le whamasinonga o Iesu. O Peteru na whawhiti, na whafafonga i ai le tō tele. A Iosefa le nei, sa ngu o ia i taimi o ti ngā o Iesu. Na ia i loa lava ma o ia whaataritali lea whio mai o le malo o le tua. Ai pangā lea. Sa ngu lava le nei tau le lea. I le taimi o pōpua ngā o Keriso. I le sa tau na uma vai uma o nei mea uma. O ia sila atu i le langi. O le ase tali mai o le ngang Paia. Mai ia whaia lo loto. O lea na o ia wa aia tuai ma Fagalilo i a Pilato. Na te whaanoi le tino o Iesu, ina i ona te wina i le tunga mau. Ai ese la le mānei o le tala o le tangata le nei. Te lele awa onga tātou te maua mai ai. Mai Pilato o le lei, ina avatuia te o le tino. A le tunga mau o ia te wina ai le tino o Iesu, o lona tunga mau. Sa lilo i a Iosefa, o lona tunga mau, o le a avea le matala whasolpito le lalolangi. E le toi tu lai mai o Iesu le oti. E le iei se mafofau Iosefa. O lona tukunga mau. O le a avea le a mre whaavai o le tara lele. Aina iei foi manito temo. O ia foi o se tasi nā watu ia Iesu. E tali tonu ia Iesu. Ar whalawe lave. E fefefe uma ona o pūlenga whaayutaia. Nā le pūlenga le nei. Nei ave ese ai o la ua paua po le malosi. Ma le whaonga ina o la ua i te tonu o me tau utaia. O ia foi sa ngungu i le taimi o Iesu. Ai ua ia alu watu ma me manongi umalava. Mai ua ia fulu le tino o Iesu ma ie. Ma ua fusi ai. Foto atari tonu lava mai lore la ua whatuatua i le taimi. Na maliwa Iesu. Ao tangata sa Fagalilo. Na mamusu awane i loa e tangata e tari tonu ia Iesu. Nela wanga lue ai o le whatuatua. O mea oma fo isa ia te ia. O ia au mai ma whaata ele ma wha manongi e le tino o Iesu Keriso. Ese le matau tio re ni tala. A tātou tō manatu le amatanga fo i rona latu ia Iesu. Ele i māneia fo i malelei. E tā ua le whaiunga. O ne eilor fesili mo i tātou le nei tai au. O e ngu e i lau taritonu ia Iesu. O e ngu e i le taimi e fesili ngi ai oe ia Iesu. O a whea la e te whaatali iai e te tala noa mo Iesu.
Are a ano a to o le whiau mo moni o le tala le lei o le ni aso mo i tātou. Ia te oi pe lava lo whātua tua, ia e tari tonu le maleu ma le toi tū. O Iesu Kiriso. E iui i nei puapua ngā ma whainga tā. Ai sa tu mau pea ono o le ala lofa. I le li whaola. Le tunga mau fo ila leo o ia Iesu. Le tunga mau fo le nana Tanuma'i ia i tātou umalava. E tā ua. E tā ua le whiau momoli o le ni asu. O wā le ni asu mo whaai loa mai ai a te i tātou le alofa o le tua. E ui lawe na ngua nei so o e to o lua. Whaalilo lilo. Ai sa whaunga ina pe lava i le tua i lau. O wā le tū lava ma le masani. A ma liwa se tasi lunga o le sa tauro. E tu oi pe lava. Fe mai ai e manu fele lei. Ma to ulu i fuai o le tino. Ma le anga i le parapala. Nā ua taunu ai o upo le tusi pa ia whapea. E le e o se nuti i ona pona iwi. O lona tino foi. E le masai sai. Moni. O le ne yaso tātou te tō MANATU-AUTU lo tātou wala whātua tua. Tātou te sā ili iai i le Lotu ma le lofa le tua iai tātou. A vea Iosefa, le aure mataia. Ma se tasi o tangata tātou te te patau la iai ma mafo whau le ni aso. I mea na tutupu i a te ia i ti ngāna ia vaaya. Au ia tū i le tafu e o le sā tauro. Ma le alofa i a Iesu. Talo sia. O whapena alo alofa i le nei taio. O e manatu i le tua i lona alofa ma lona anga le lei. Joseph perished Jesus' body. There were two disciples of Jesus. Joseph of Arimathea and Nicodemus. For these two men, they believe in Jesus, but they did not want to show to the Jews that they do believe. They were so afraid and fear for stripping their power away from them. One day, while Joseph was standing at the foot of the cross to witness everything was going on, the pierce and the crucifixion of Jesus, he decided to call the Pilate and ask Pilate, may you have permission to me so I can go bury the body of Jesus? Pilate says, may you have. And then he went, him and Nicodemus, bring the body down, and then they prep according to the custom of the burials of the Jews. Nearby there was a brand new tomb. Nobody ever been laid. But that was his tomb, Joseph. To make a long story short, that was the tomb that we are preaching about today and the rest of our lives. Joseph had no idea that was his tomb will be the one is going to be the hearts of the tips of the Holy Spirit with the good news of Christ today. Amazing. Nicodemus came to Christ by night. Of course, he was upset. He wants his old life back. But deeply, he believed this is the Son of God. And he brought myrrhs and aloes. What an amazing. But keep in mind, there's a question for all of us. Are you mute with your faith in Christ? When people challenge you or people ask you about Jesus, are you mute? It's the question for all of us to live by every single day. Unmute your voice. Let your voice be heard. Siva whonga o te tai au whou. Ia manuia lau tō tāping atu mo le nei vai aso atua. May the Lord be with all of us. Just be everywhere we go. In Jesus' mighty name. Blessed be unto the Lord. Amen. May God himself, the God of peace, sanctify you through and through. May your whole body, soul, and spirit be kept blameless at the coming of our Lord Jesus Christ. The one who calls you, Ifoga, the tai au fo.
is faithful, and He will do it. May God bless you all. Amen. Tatou vivi atu I le atua I le pese ua Sauniga. Ia, tātou patpatia le anga le lei, ma le lofa o tātou atua le nei tai a fau. O le asolo na whā o le masina lo na ono, o le nei tausanga. Ia, pe au tātou toe vai lava i le malanga umi tātou wanga i mai ai le matanga o le nei tausanga. Ia, e mau whalava pe awa ai leo ua tātou wanga i le whai unga o le tausanga.
A o le tapenanga o le whiau ma o le nei aso. Ia o le whaafatai siri le atua. Moni aturanga whaafatai lau sunga i le li whaiwhiau. Ia ona o le tapenanga o le nei aso. Whaafatai le wholofloina o le upu. So o se sa moa o whia lava turu inga o lalangi o mawhai o nalangona ma whaafonga mai ai. Ia o le tatu Tapuai inga whaiwhaatasi lea. Ma lo tapena whaafatai Sauni. Ia i e le tartonunga o le ngaluenga a mata fu ile nei si ufonga le tae fou fia ngai mana tautua whaasalaunga i aso taitasi o vaiaso o lana lotu a mata le nei ia ta pena tu fu ile le lotu fa mantunga e fai elo na mal Paia ia pe a mai ar ta pena nei fia ngai lava le sunga ile fai au ia Samuelu ia male ta fai ngalotu o le si ufonga le tae fou e whakasai si tonu le tatu ofisa whaasalau nei. Me lea, ia, moli atu sa morenga whaafatai whai un tatu Tapuai whaatasi i le nei manatu le nae lewa lea fiafi nisi o ngā tonu malo longa le nisi vaenga le laulangi. Ia, whai fōi o na Mafuta mai ma tatu Lotu whaatasi vi inga nai le Atua. Ia, sang whaatumu e le Atua utu lausunga le whaiwhiau. Pele fia ta pena i lana upu ia e whangai nai i lana whanau i so se tafa o le nei lano langi o mwhai o na tatou whailotu whaatasi. Ia o na pele sa mātou leo tatou toi whilo i fo i se taimi o mua le atunu ue ia ai whaafatai tele ia mō le tatou whaingalotu le nei aso. So i fua ma i manuia. Whaafatai. Tatou talo. O whai unei le ngāri we ngā lau whanau. Whaafatai le tualo mātou tamairo a wai mai. O le ata ape i mātou. O wafua fuanga o le whai ngā tauranga lau tele. A fio mai lau o fio whaatasi mai mātou. A wale tu ua i mātou ono mātou nei loto. A ie whaatasi mai pia lava i leanganga. I le suafo ke riso Iesu. Amen.